Hello, Trashidale to everyone. Welcome back. Learning 21 Tara. Today we are in 16th Tara. Dolma Judukpa. Name of the 16th Tara is Rikngak Top Shomma. Rikngak Top Shomma. Tara who averts the enemies and mantra spell. Om Tare Tutare Ture Soha Om Tare Tutare Ture Soha Om Tare Tutare Ture Soha Chakchal Kunne Korab Gawe Da Yi Li Ni Rap Tu Gem Ma Yi Ge Chu Pe Ngak Ni Ke Pe Rik Pa Hung Le Dolma Ni Ma Chak Thal Kunne Korap Ga We Dai Li Ni Rap Tu Gem Ma Ige Chu Pe Ngak Ni Ke Pe Rik Pa Hung Le Dolma Ni Ma Pa Yata Chaka Chak Ao Chala Chal Chak Chal Ka Shapyuku Na Kun Na Sa Ne Kun Ne Pau Sa Kata Ka Naru Ko Ra Kor Ra Pa Rap Kor Rap Tao Ga Ha Ga Wa Ha Kigu Yi We Ga We Chak Chal Kun Ne Korap Ga We Tao Ga Rata Tha Ya Kigu Yi Da Yi La Shabju Lu Sa Lu Na Kigu Ni Lu Ni Ra Pa Rap Ta Shabju Tu Rap Tu Ao Ga Dengbo Ge Ma Sa Gem Ma Gem Ma Dai Lu Ni Rap Tu Gem Ma Ya Kigu Yi Ga Dengbo Ge Yi Ge Pao Cha Shapyu Chu Pa A Kigu Yi Pe Chu Pe Nga Ka Ngak Na Kigu Ni Ngak Ni Pao Ka Naru Ko Ta Kut Pa A Kigu Yi Pe Ke Pe Yi Ge Chu Pe Ngak Ni Ke Pe Ra Kigu Ri Ka Rik Pa Hung La Sa Le Hung Le Sa Gata Garata Thana Ro Tola Tol Ma Tolma Nya Kigu Ni Ta Nit Ma Nit Ma Rik Pa Hung Le
돌마 니마 착설 군네 꼬랍 가웨 다이 르네 랍투 겜마 이게 추페 낙니 꾀페 릭파 홍레 돌마 니마 착설 군네 꼬랍 가웨 다이 르네 랍투 겜마 이게 추페 낙니 꾀페 릭파 홍레 돌마 니마